2016 жылда Молдова Девлет парламенти каблети канону прокуратура için. Orada yazılı Ani Gagauzyan'ın prokuroru ayrılır o kanuna göre hangisini kableder halk topluşu. Orada yazılı nyoso yapacak olacak yarışmak, nyoso orada etaplar var. Ani ayırma, ani olsun doğru, imaçık bu yarışmak. Orada yazılı nyoso lazım kandidatta olsun. Orada yazılı hani kanun projekte yazılı hani baş prokuror lazım bitki 10 yıl onda lazım olsun diplom в области права onda lazım politikada katırsın hem de orada sayım hani doğru yazılı hani o lazım bilsin Gagauz dilini. Gagauz halk topluşun депутаты Георгий Лечо açıkladı kendi bakışını ne lazım olsun yazılı yeni kanunda. Мое предложение сводится к тому, чтобы синтезировать вот это два наименования. Прокурор Гагаузии – главный прокурор прокуратуры АТО Гагаузии. Ben isterim ki Gagauzyan'ın prokuroru hem baş prokuroru bizim автономиямızda birbirine karşı gitmesinler. İnisiyatifi biz tutturacağız. Никаких противоречий нет. Более того, мы обсуждали с коллегами инициативу Башкана о внесении изменений в закон о прокуратуре Республики Молдова, и все признали актуальность этих предложений, и мы поддерживаем, полагаю, что на заседании Народного собрания утвердим и проинициируем перед парламентом внесение соответствующих изменений в закон о прокуратуре Республики Молдова. Ne bekler komisya bu kanundan nişanladı deputat Mikhail Железогла. Ben sayım hani halk topluluğu hazırlayacak ayıracak o komisya, yarışma komisyasının hangisi bu bizim bu kandidatı bu baş prokuroruna ayrılacak. Sayım hani ayrılacak doğru, açık, hepsi görsünler de sayım hani kim ayrılacak o olacak kendi yerinde de yapacak hani bizim avtonomiyada bu kanunla hepsi işler olsun kanuna göre. Kanun проектini işlettirdiler Gagauz halk topluşun deputatları Mikhail Железоглы hem Vladimir Kasa. Irina Karaman, Sergey Georgiev, Alexey Gerchu, GRT Haberler.